Nirmala Kenyam kan asan content baraj me bajaling biya kamal ka Noor online TV channel anda mandu ni chang kosnyak kajan gwas me bana racha kaler mishala re wik ka South Sudan ka bana ler ngwan long ka tin konto re wik ka South Sudan bana kalinga jan gwas me mi jira me jidit ka Noor online TV channel dong kuji Noor online TV channel no wende jogono jin ku subscribe ke ku duwara gore mi dong gorjen o de recommend de do de ja gore ka kor kemi si video cha tok ki mo gorje bono ngwada danen dong de lat ke jena mo feel free kam nan de lalet ngwaza me lera balin ngwaza me men chala re wi ka sosdan chala ro nene kwer ma kirma yadi la kwer kirma yadi shika je kana kwer unimis entere which ka juba ka kwima la kana we kuma sa sudan ka kwingwini men balat ka ron kina dara wudi jandang red bakel ngai kono ron kin dara jandang red bakel je ron danan ba kwingwini ba jalat ka je gor jeno de na me de je nyak ya kel ka ta dan en chaje non ka je men ban kula lien gwasa me en kwer UN ke unimis shwale Nicholas Isom shika je kan president kirma yadit ka shanga doka jok shi kwer ni Nicholas jalarno kuma South Sudan dera mal jata wana ko bi mal ben rewe ka South Sudan ka gwada dan en ba queen gwin ba jalat keje shi kan church en church kan etente ka unimis tela je South Sudan ba shi ka ka kwide ka dob en de ka wochre shuch ka je ko ngai kono no ne kono te ka unimis kene kono te ka refugee camp shuch kana long ka shi kwer mo kirma yadi jogano South Sudan tere shuje medit ko ci ji Sudan ba shiga ben gwat ko ngi kono no ji Sudan shiga daka ka tumke ka Sudan daka dan ci daka shiga bare wacha ka Sudan ena mo ce ne de kontla refugee South Sudanese ke junubin jaga jaga no bi tegden ba bach ko ci ne de kontla ji humanitarian ke ta dan tup kana kwak man cham ke kantin ko kien wacha dak ko lok United Nation ke unimis lok kan kuma dang rawti kuma Sudan lokana ka lokan kuma Sudan alani din konti to refugee camp ka sa Sudan mane refugee din kon la ji Sudan lokan ka shi wude mela Nicholas la kur dung UN ke unimis ci roj mo ci ko no jengne ya becc de kuma South Sudan de kan mangwana jeng ku mal ka ku South Sudan de ka real kam lat kur unimis no de ku ngwene malat ko de ne di altentere kem ni de ka lo chire wecha ka South Sudan ci raja mo ci kuen kirma yadit chika raja longa ta dana de malam de yalat ke shirga men ngai kono to man peace initiative lat kare wecha kana robi ke kinya gorga jen o dera jen men jok ki jala hopo ki men ngas kene jen tamma ke jen gwas ne di al kontre wika South Sudan ko micha kana roling go jen en wo South Sudan dera baje longa ta dan ba mal be non je chala do en to man peace initiative gorga jen en wo jen be jok ke jen me lat hudo meja Nicholas la kur unimis andana kep UN re wika South Sudan ko den amoda jan malandan gor ke kuma South Sudan ki je wich South Sudan chika raj mo chikane kwen kene kirma yadi lere re wodo gwas me man banling ke jan gwas me bana raj kata dan en chikwer lies no honorable potkang ramadana la minister of petroleum honorable potkang a gentleman chala de nore which ka South Sudan and wote ne shop ka 17% ki ne shop ka wal baro wi ka kurka ngai kona 17% wi ka kurka ki wal baro wi ka kurka and we kanetin kona je ka karab re which ka South Sudan a jenna mo shi tok a jenna ne diala content re wi ka South Sudan man chala honorable potkang a jenni tel ram tel karab mitre wi ka South Sudan ko do baran shalat ka je chika 17% korodian ne kono je karabe jelani je no tel ram je karabe ray wecha ka South Sudan tem chalat gwasame an honorable potkang chalat nene chalat no ray Africa kelio ne stichop ke million to kudang bangwan ala 900 million to kudang bangwan ajan tele ka jas mutat kan keja kane stichop ke million to kurbakel ne de ke 900 million de ne den content dorkin ga karab no chicken tat ke jat lo tel ga petrolio shela ro ne ti shop ke 600 ke million to kurdang bakel tel ga karab re dorkin ka afrika kelio akwa pelio South Sudan chala ro te 17% te ka karab ke je karab ajene di altel karab ka do bran shela ke je shela ro re afrika ne di shop ke 900 million to tel ka
mitar ke je shit ko tanas ke jas la jad mitetin na mo jene tele jaka jene 86 million tele ka jas mi jakana tele ka karab mi pet kana dorken honorable potkang a jene tele ji South Sudan tije ke karab men te ka kon karwada jene jas karwada ka jas ba tele mi shana jektin mi shom mi de tin kontin gorke kuma South Sudan kene dial kontre wike South Sudan de kula dial keje a jene tele mi te ka kon entama kwala gwine duobo dana de ti dial kon gorke citizen nying South Sudan ke je wuch South Sudan dial duobo dana de ga lokaje ke do dan de economic de jaga jagwa kaje ke do dan de tegna de jaga jagwa kaje ajen mu ku kuma South Sudan le goron tamma do no medicine me ken kuma South Sudan kana konte kam mat ke kana konte ke lin karwada tela duop mi ba mal ba je non ka jara wi ka South Sudan abatin kontin gorke re wi ka South Sudan ba ga laslet che ka karabe che ka kwenda na she de cham chang ne din konti la de wich tela mi jekana chela re wona me kel ajene mu kwa paluch petroleum no kwa jele lep ke jemo o ba yikte ga dormo balat re wi ka South Sudan migwa charaj mo che jakwen ajenda na goro en go de nywa ya kel ka tadan en chilere me che brekeje en biya tika mal bana nyo je kale rodien bye bye